Na Kantridi Orient je ugostio novog slovenskog prvoligaša te ga je pobjedio rezultatom 2:1. Međunarodna prijateljska utakmica na koroni sa Goricom pokazala je da su nogometaši Orijenta u sjajnom nizu, pogotovo u ovoj fazi priprema. Na golu Kopra poznato ime u našim krajevima ima Vargić, koji je nakon 4 godine ponovno zaigrao na Kantridi, doduše u ulozi gosta. Ali evo, nažalost, prošli smo kao i mnoge ekipe koje su dolazile tu na Kantridu, izgubili smo od jako dobrog Orijenta. U našu obranu mogu reći da smo tek prije 7 dana počeli sa pripremama, pa su i noge teške. Mislim da smo pružili dobar otpor. Dobili smo pred kraj gol i izgubili. Ništa, htio bih čestitati Orijentu i poželiti im sreću u kvalifikacijama za prvu ligu. Orijent je započeo utakmicu čvrsto, nametnuši igru gostima od samoga početka, što je bio plan trenera Fausta Budićina. Mi pokušavamo odigrati kvalitetan nogomet, moramo kvalitetno odraditi fazu napada, odnosno kad imamo mi loptu, a moramo i kvalitetno odraditi fazu kad protivnik ima loptu. A ono najbitnije je kako ćemo odraditi međufazu, odnosno trenuci kad se promijeni posjed. Mislim da za sad to dobro radimo, iako ta momčad ima veliki prostor za napredak i pokušat ćemo unaprijediti te stvari kroz treninge i dočekati spremne sljedeće utakmice. U prvome dijelu na teren su istrčali Berković, Travalja, Smolčić, Tadejević, Ivančević, Fatić, Liber, Iličić, Črnko, Maružin, Flego, nije bilo Fučka, Fumića i Monjca. Orijent od samoga početka pokazio inicijativu, tako je u 7. minuti Lore Maružin bio u izvrsnoj prilici, no lopta je bila malo prebrza. Igra se 17. minuta. Iličić dodaje Flegu koji vara obranu i majstorski posprema u gornji kut Vargićevog gola. Nakon postignutog gola, Orijent ne staje, tako Maružin gotovo je u istoj situaciji kao prije Flego, no Vargić ovoga je puta uspješniji. U priliku dolaze i gosti, doduše nedozvoljeno, jer iz ovog kuta sve ukazuje na zaleđe, no sudac Linić nije bio istog mišljenja kao i svi na terenu, a i na tribinama. No svaku sumnju otklonio je najbolji vratar druge lige, Karlo Berković. U 32. minuti umalo povećanje vodstva. Črnko sjajno ubacuje za Smolčića, koji krivo namješta glavu te lopta odlazi iznad gola. 37. minuta. Enio Travalja izvodi pravu majstoriju vodeći loptu preko cijeloga terena. Na kraju nije kapitalizirao, no solo akcija je za svaku pohvalu. Vršić je u odličnoj prilici, ali Edin Fatić dodiruje loptu dovoljno da ju skrene sa putanje prema Berkovićevom golu. Do kraja prvog dijela Orijent je opet u prilici. Akcija koju je povukao Tadejević dugo je trajala, na koncu lopta je došla do Črnka koji ne uspijeva u nakanu. U drugome dijelu trener Fausto Budićin mijenja gotovo cijelu ekipu, pa tako igraju Popović, Vidas, Mulac, Tadejević, Srzentić od 61. minute, Petrović, Liber, Bosančić od 61. minute, Mohorovičić, od 75. minute pridružuje se Milinović, Šantek, Maružin, Šarbini od 61. minute, Brdar i Gerc. Samom promjenom ekipe mijenja se i ritam, no Orijent ne popušta. Gostujuća obrana spašava sjajnu priliku Maružina u 50. minuti. 5 minuta kasnije Brdar je umalo precizan. 66. minuta gosti su u prilici. Jozinović snažnim udarcem trese Gredu. U 75. minuti vodstvo se moglo povećati. Minutu kasnije ozljeđuje se Matija Vidas. Pad na ramene izgleda nimalo bezopasno, što nam je nakon susreta potvrdio i sam trener Budićin, te ga prebacuju na slikanje u bolnicu. 77. minuta gosti izjednačavaju. Meštrić pokušava, no lopta dolazi do Krajinovića koji pogađa za 1:1. U 81. minuti Gerc za konačnih 2:1. Brdar probija obranu i pada u kaznenom prostoru. Iskusni kapetan Gerc posprema za 2:1. Izvrsna 2 različita poluvremena za domaće sa vrlo čvrstim protivnikom u kojima je Fausto Budićin kombinirao igrače. Mislim da je bila dosta kvalitetna utakmica protiv kvalitetnog gosta koji mislim da posjeduje malo veću pojedinačnu kvalitetu odnosno na našeg prethodnog protivnika, odnosno Momčad i Gorice. Mogu biti zadovoljan sa prezentiranom pogotovo u prvom poluvremenu, iako
smo imali opet lagani pad koji između 20 i 25 minuta prvog poluvremena gdje određene odluke su nas izbacile iz koncentracije i dozvolili smo protivniku da 2 puta ugrozi naš gol. Prije i poslije toga mislim da smo ispunili one zahtjeve i zadaće koje smo dogovorili prije same utakmice i na kraju smo poveli 1-0 i u drugom poluvremenu isto dosta kvalitetan i trud svih igrača koji su na kraju izborili zasluženu pobjedu. I gosti trebaju biti zadovoljni prikazanim obzirom da im je svaka utakmica važna u ovoj fazi priprema. Rekao bih ovako da smo prvi dio utakmice igrali loše prvih 15 minuta i poslije nekako stavili smo preširoko, previše smo napravili greška u pas igri, tako da nekako poslije 20 minuta smo uhvatili ritam koji je bio dobar i da smo došli normalno poslije utakmice, da smo bili ravnopravni. Da je sjajna atmosfera u slačionici dokazuje sinergija igrača na terenu. Atmosfera bih rekao da je jako dobra. Došli su nam neki novi dečki koji bi pohvalio, koji su se brzo prešaltali na naš, ajmo ga nazvat, mentalitet. Vjerujem da će biti pojačanja, apsolutno da će nam pomoći u toj borbi. Atmosfera sama po sebi odlična, kao što je uvijek u Orijentu. Neka kombinacija mladih i starih igrača, oni nas respektiraju, mi pokušavamo na njih prenijeti neko znanje i to dobro za sad funkcionira. Orient u subotu gostuje u Senju na pripremnoj utakmici kojom će dalje dizati već zavidnu formu, pripremajući za ono najbitnije, a to je sljedeća sezona, nadamo se prvoligaška.